Pini nang litum ko pia putak sida protest na ko. Pini nilitum da Karbi Anglong District Congress Committee pen protest ke do ke mainly la junto BJP Minister Ashok Singhal alang nilitum Congress National Party bhan jontu animals punang kipu join se nilitum kipine protest ke do and ke mainly nilitum la supposed to ke do bang ke because alang opposition junto as minister alang la supposition bang alang misutilize pen si alang la so a platform pen la so a word against the opposition, the largest opposition alang ki ningje ke completely not acceptable alang the politician, not just as a politician alang junto alang opposition ke whole penta alang la so alam ki ningje ke is setting a very bad example non future generations ta alang phalang bomlo, be it future politicians or future leaders or future usumartum non kado kaveta la sobosu bang ke lang bomlo so alang bang chere chet nangji kopi makining jeta BJP nilitum kado kaveta chini alang tum mane from Hemanta Biswa Sarma pen chenglok Hemanta Biswa Sarma pen Jayanta Malla Barua Piyush Hazarika pen non Ashok Singhal alang tum ke lam ke ningje ke mane no la tumbang la anse alang tumang lo pride ong that lo ja alang tum non monit phanda mane monit inte opposition ye monit sikali pose alang tum ke matha ninghangaling si ningje ninghangaling si kipo kintu that is effect do koklo hala sobostu bang effect bang do koklo society bang ki kane alang tum han ke as leaders sikelang enke if la so example alang tum set lo pulote BJP ang to namole tum la son jeplang lapo so la so pothaksi nitum bang ke not only Congress against any political party la sona derogatory words ke use tangne posi la so pothaksi nilitum bang pini protest keto la so puthak neli ki bugang tung ke nilitum nili methang ta dolo la so press meet long patumia press meet long ta dolo Guwahati press meet long ta dolo ei nili ta hadak doklong si alang kup alang long ko pipi ma documents do anta theklong laplo alang isi alam ta alang without documents ding jeje la se alang tum la ansi ke lang kang tung polote nilitum alang tum documents ta pilap po enke nilitum ki puji ke there is nothing alang ajat tapacho baibe rat tum chini nangji tak exactly copy si solibom alang tum first of all ke laichen inglang ke when you are talking alang nangli press meet biji polote first ke facts figures copy si ki pu alang lahai chilang lap nangji without homework alang wang nangne ba lason lam ningje nangne first and foremost ne likar julong ke mo alang kipo ke 1,53,000 acres busipo we never said acres palm oil pan we said 1,16,250 bighas busipo nitum and ke accumulative junto Karbi Anglong angton different plans long alang tum ki PG Adani Ambani ka do kave pangrom at si 1,53,250 bighas posipo it's not acres si lahai talang chelang nangji acres pen bighas ke there's a lot of difference la si alang la chelang nangji homework cheklem at alang wang nangji kopine puji pulote so nituma accusation nituma hen banga ajata false kali tuliram rong hangta non alang methang ta thang answer pithaya besi alang bang kalili kalang lang nilituma press meet against alang ko pinening jeje pulote a point to point answer nang pinoy kinto alang thang a point ta answer nang pipe kalili kalang lang seningje dam thabaretiti so hala bang ken alang taing ton nang po if you want to prove that you are right pulote nangli you come out with facts you speak for yourself your spokespersons are not doing a good job alang bangla chini nangji Congress अच्छा ला so puthak ta nilitum puji alang juntu Guwahati long ta pulo patumi dak ta pulo alang kado kave media bhanle ki pugali first and foremost da Karbi Anglong angto na media bhanle ki pugali and ke plus nilitum kado kave ta chinilo bata Karbi Anglong ke dwara tumta dak portals ko an mado channels ko an mado alang tum kado kave phanta following tilo talang tum chini po koso channel si pipe koso channel si koso video pipen 1-2 ghanta phip delete that ba la talang tum chini ji asi I don't want to take names but then alang tum methang da chini ma phansini tum ki po so after all this also if the media personals
whoever alang tum dakke dotum nilitum long press meet long wang vertum alang tum ningoi lak lo pulote nilitum ta Karbi Anglong District Congress Committee ahin pandia chohanglo kintu this was not targeted to the entire media community. It was targeted only to a few media channels lasinili puji. Morning TP apa thang nanti tunggu punya. Morning TP ke si alang la ana scale long se alang corruption ki claim lo bang Karbi Anglong ara dukpok palang chini kintu laso apita alang dam pensi bang pen sakoria men pen poisa en nilitum karjulong ateng ke 10 crores bo to 10 crores is not a mane amount thipic 10 crores ke enke laan monitum rat thurpak se alang phan alang hemdam plut alang phana chumalom ke case pi that pen la alang phan jelan tapon la so pita alang bang hongwang eta pi akolta promotion silong la so putang nitum kupilo ke matha bonte. So the more of corruption you do nang litum ko anma kihing no ke claim la ansi nang litum promotion long ji pujat ma non bang nitum kado gaweta chini job amendment se alang poisa ke en alang la so po deny si un emati alang kalite on record bangoy ke deny no kado kaverata thing no bangoy muning TPN ke nang li deny no jeneli ek takata en e po deny no nang li pinian ta deny un e joine si nang li jail da ke janglo ke non nang litum la so poisa ta nang li pita pipe plus nang li mapalo nang li kerai biji da pupe ke mapalo nang li kerai jong sin nang li innovate kali nang li innovate le la so poisa ke panglim kali pulote nang li nang thanoi mamalo who else is involved CEM ma MLA ma MP ma malo whoever is involved nang li nang thanoi again nilitum ta nang charap don po kintu la so alam bang ke nang li kladak pen pudak sime yani ki laso ajoini si nitum Karbi Anglong mohila puthak ta isia image dokoglo je Karbi Anglong mohila lason ta do bodoka lason ta claim de tum ta do so nitum ta mohila lo so nitum ta mane nitum ta we don't want je inuta mohila pipi alang lason akam ke claim thap ke nilitum ta ning dok de we she's a disgrace. She is a disgrace to the women community and then alang pen nitumta mane as Congress mohila we alang lahai ke claim bang chere chedang ji alang lahai bostu bang alang lang nang ji kalite nitumta thurpak pen alang against protest nang kokpo ba alang against nang kokpo